Usa sa atong makutlo nga nindot kaayong pagtulunan sa atong Kristohanong pagtuo dinhi sa atong ebanghelyo kanig yung dili di ay malipay ang Ginoo kun mangayo tag milagro. Una sugod karon ay nagyud mo pangayog milagro. Nang hupaw guglaom si Kristo, ngano man yung mga tawhanang mangayo pabag milagro? Ana. Doon na pagilaing bahin sa kasulatan nga niingon si Kristo, usa kini kadautan nga kaliwatan tungod kay nagsigi mog pangayo og milagro or ilhanan gikan sa Dios. So peligro kay nang mangayog milagro. Ako gani bisag pari makadawat ko usahay text, help us storm heaven with prayers. Ana. Murag hilas kay ta ba nga moingon ta, let us storm heaven with prayers. Murabag ang Ginoo natug, ang Ginoo wa kahibaw sa nahitabo nato, nya ato siyang storm atong ako dukduko natug maayo ang langit aron siya mohatag og milagro. Tinuod bagod na? Tinuod dili? Kuy tubag. Ambot lang. Pero ang Ginoo, bisan gani ang tingog sa dugo sa tao, iyang mahibaw-an. Gipatay gud ni Cain si Abel, matud pas unang pagbasa. Pero ang Ginoo niingon ang tingog sa dugo ni Cain miabot ngadto sa iyang kasing-kasing. Kana pa kang atong prayer, ang dili mo abot ngadto niya, ngang dugo gani ni Cain, niabot man gani ang tingog sa dugo, na dinay tingog ang dugo day. Sige ko no be, anak ko no imong dunggan anang imong tupad. Nag-circulate man gyud rong dugo ana. Ianak ko no imong dunggan, kadungog kas tingog. Oy, mamatay na lang ka di juga kadungog tingog anang dugo. Pero ang Ginoo grabe ka sensitive iyang dunggan, makadungog siya tingog sa dugo nga nangandoy kuno og panimalos. Ana. Sa to pa di ay ang Ginoo kahibaw na sa atong kahimtang, di na siya kinahanglan nga imo pa siyang ingnon paghimog milagro. Karon unsa may gikinahanglas Ginoo? Unsa may gustos Ginoo? Paminaw sa iyang pulong. Paminaw. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Niya kay gamhanan man kun atong buhaton ang iyang pulong, atong sundon iyang pulong, mugawas ang mga milagro. So kung gusto di ita nga makakita og solusyon or milagro, ibutang ta lang milagro, di na nato pangayoos Ginoo, atong puy-an ang iyang pulong. Nanglitan, kanang imong asawa magsigig yaw-yaw, bana ka, nya imong asawa perting laguta, gayaw-yaw og maayo. Imong pamilagruhan aron mohunong na sa nanayang yaw-yaw. Sundan na lang ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Nga magamit nimo anang gasigig yaw-yaw. Kibaw mo. Wa mo kibaw. Pangita diag pulong sa Ginoo. Kana diyang ingon pasaylo alag kapituan kapito. Pasayloa ba kanang ibaliwa lang nimo, imo lang dawaton. O di magsige kang dawat niya, sige yaw-yaw, sige nimo ikang buanga ka, ikang animala ka, ikang yawa ka. Imo lang yung pasayloa siya Lord, pasayloa siya. Kapituan kapito god 490 times guna. Sige lang pasayloa. Sige lang kag smile niya. Gipasaylo tika. Madugay nang imong asawa, unsa man kadang sige mo kag pahiyong buanga ka. Sige nga, gingadlan na sa kugbuang Lord, ako lang yung gipasaylo, kaingon ka pasaylo, sa hapakon di karon, di lang yung kamulik ka, pasayloon ko nito, gitamparos man kagyod, gitagparos, huwag yun mo ayo, tamparos ka dire, pag tamparos na, unsa may sugos Ginoo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, ingon saga, ni sagpa na gyud ko Lord, pero ipasagpa lang ko ning pikas, sagpa na sa siya pikas, pertib, gibugno gyud kaniya, pangauras ka, pasayloa lang. Pagpakamatay para anang imong gihigugma sa pakamatyan ko ning yawa Lord kung pakamatyan. Unsa may sunod mahitabo? Mura nagmamilagruhan ang imong asawa din agi na mubugno nimo. Oy, muhilak na lang na siya.
Nya magsige naghapak-hapak nimo, hinay nang hapakan. Animal juga, animal ka. Imo juga pasakitan. Imo ding hapioro gamay, ana. Sus, mahilog na mura na gimilagruhan. Tanawa, sunod tuig, bunyag na sad. Hindi, unsa mo na? Milagro. Imbis mo patay, nanahinoy na tao. Oh. Ay milagro. Wa day mo kasabot ana. Kana din kuan, kana sang ano. Kana bang moingon ang Ginoo, kung gusto kang musunod nako, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadtos kabos ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Gisunda ko na ninyo be. Kay kita kasagaran sa, uy, tigumon ko ni, tigumon ko ni. Pero sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Unya ako Lord, isa, ay sunda lagi ko. Anong imo man kong pangutanon? Sunda lang ko, ihatag lang ang tanan ngadtos mga kabos. Ikaw niya ako, ay ayaw lagi diha. Anang Ginoo. Testing niyo. Ako bitaw, gamay ra na akong testing ha. Gamay, dili ingong pagpagarbo, pero gamay lang ning testing. Sugod atong nagsige na tagpamaligya dinhi og slots tungod ani atong project. Di ba ako man tong gisulti ninyo? Ang tanan akong stipend, kay entitled man ko sa stipend, isip pare, kada na komisa na may stipend, akong iuli sa parokya in the form of buying sa slots. Mupalit sa kus mga slots. Ihurot na kong palit ang akong stipend. Nya nahurot. Nahurot. Wow eh. Sige lang yapon kurog stipend. Kay nimbam sad mo. Sige yapon kog stipend. Sige pagsakto pa kay iskaon. Unya ang milagro mao kini. Gikan atong June 2020 hangtod karon niabot na og mga 22 million ang atong na-spend nga project dinhi simbahan. Mo na yung tan-aw natong simbahan, nindot na kay tan-awon. Di mo mutuo. Lagi. Nya ako gipasangin lan ani isip pare na ang akong paghatag sa tanan. Mao di akong tanan wa man koy laing property kana ramang stipend o akong hatag. Nya human nibalik minilyon pero ako ra sa gyapong gihatag. Mo ning nahimo ingon ani. Di gyapon mo to. Karon ana man sa tay gipamaligya nga slots para na sa atong project diha sa grounds development nya mo palit pagitag additional nga yuta. Onya kaning retablo ato ning ayohon tulo ni ka package karon phase 2 part 2 nga project 5,000 slots ang atong gipamaligya tag 2,000 kada slot. Unsa may title ani nga slot? Hope and Opportunity. Og mopalit ka ani ang imong hope mukusog mo ligon, ang imong opportunities mudaghan. Wa kay uyab, ipalit nimo ani daghan kay manguyab nimo. Opportunities na siya. Inana. Wa kay Valentino or Valentina atong kagahapon. So sunod tuig ana 40 nimo daghan nag Valentino, Valentina, mga-apply pa, maghilak-hilak pa. Opportunities man kay Hope and Opportunities man ang title sa atong slot. Tag 2,000. Katong sa unang tag 3,000 nga Faith and Power slots, daghan kay ni testimonya nako. Father, sa dihang nipalit ko sa slot ba, daghanag yung grasya nga niabot nako. Nya ako sang gibaslan ako, asa naman ang sobra. Wa lagi additional. Dili tayo nayo ba ni additional gyud, additional sa silag palit. Kay nga naman daghan ko no kay grasya sa ila pod to. Pasabot ba nga o gusto ta nga mahimong makasinati nga ang Ginoo gamhanan, sunda ang iyang pulong. Sunda. Ihatag ang halin ngadtos kabos. Karon nahimo naman sa tang kabos ani kay naa man tay himuonon diya sa grounds, diya sa tay palitonong yuta kay pitos naman kay ta dinhi. Nya kaning atong retablo og inyo ning duolon diri, lata naman kay ning pundasyon, gahuwat naman lanig kanus ani matumba aron kining paria madatugan. Malusno ni diri bugat ra ba kay na blusno ni ni ato ning ayohon dayon. Nya unsa may kuan na kabusta
Kay wa man tay income din, wa man tay factor eh. Pero salamat sa grasyas Ginoo. Salamat sa mga kasing-kasing nga manggihatagon. Nya sila sang nanghatag gitagaan sa daghan sa Ginoo. Kay saad man pud na siyang pulong, unsay imong ihatag, akong ibalik nimo gatusan kapilo. Mao bitaw nga ang atong kuan, ang atong tubag sa Salmo, unsa titubag nato sa Salmo? Ihalad sa Dios. Ano to? Ihatag, Ihalad sa Dios. Ihalad sa Dios. Sa sakripisyo sa pagdayon. Sakripisyo sa pagdaig. Unsa nimo pagdaig ang Ginoo? Sakripisyo. Unya inigbaos kay nagdaig man kas Ginoo. Kung kamo daigon mo unsa inyong ibaos? Nanglitan ikaw inahan, daigon kas imong anak. Gwapa lagi kay karon nice kay kakaron. Unsa imong ibaos? Di ka imong salamat ra oy. Imo sang tan-awon unsay iyang gikinahanglan. Unsay imong kinahanglan day? So, news, sa wifi, palitan nimo wifi, ana. Kay nigidaig man ka. Pero kana magsigig saway nimo, nya magsigig supak sa imong kabubuton. Oh, di ka muhatag oy. Bisag muligid pa na dasyo ta, ligid-ligid ro patyon di ka buanga karon ana. Gahi ra kay ka badlungon, gahi kay ka suguon, nya magpangayo-pangayo ka diha, buanga ka. Ana o pa nimo. Pero kanang magsigig sakripisyo, manglabag yun, manglimpyo yun, nya mag-study og maayos iyang lesson, perfect yun kanunay. Ana inigtapos tuig medalya magpungingi gid diri. Uy, magkabuang kag budget para imong i-treat ang imong anak. Kay grabe ang iyang sakripisyo, hatag siya pagdaig nimo. Mao ra sa daang Ginoo atong sakripisyohan para sa kadaghanan. Unya, ang atong sakripisyo para sa kaayuhan sa uban, iya sa nang ibalik nato nga sobra-sobra. Kay nganuman ato man siyang gidaig pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katao. Kay mao man iyang sugo, paghigugmaay kamo, pag-alagaray kamo. Mao na siya. Wa man mo makonvince. Sige, nindog lang ta.